Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district Hinyang Kang Arlo lower primary school along lo Thanbang atum osomara phan lo ki than ki joy ki sung la pen government atum apora por pen lo ki than aron kelar an parta Thanbang atum pregjam akisung ki boy pen koson si kachapajok thekjima bangso putha kidam tang jakhong ni phai thomkep ani teacher pen patir piponsi Duar Bogori constituency Nilip education block ke parlo Deithor auditorium hall along Arnisia Farman teachers meet padopon KAPTA Association amei Indira Lekhepi kachepahem phupon amelong Thanbang Probin Hanse pensi aluhi kipachini apor en ponlo Mayalong jasimet Thanbang atum online attendance akisung books kitab apora teng pen longle single teachers akisung lesson thought si MDM asangta apora teng pen longle SMC account Canara Bengalong convert at ajok Thanbang atum ningke phophialam haihuya puthak chingki chingbai pon Itong kapta memang kayak tuningri lo he, laso putak lo. Mana sah lah Thanbang tu mana lah tangka hari itu ada satu long dong dia disebut. Oh, lason pusi arjulang ni lita. Macam message tu cetek long lok. Oh, lason si arjulun long ni lita. Macam mana dong kapta hari pensar dong sebut hari ni dong markus. Pini cengwai lo ke? Laso bang officer tom report pon po, high authority long cengwai tahai po, mu arjulun long po. Tapi ni nanti bang so meeting nanti cengwai long departmental tu mama long macam tu. Niltum ke resolution ateng selalu hita ke hang mati di. Lada Deithor model college principal fan borasar fan hang lo. Lapen hala isi college dolang ha. Bilong bi principal fan ta hang lo. Lapen West Karbi Anglong DMC hakim long pi fan hang lo. Lapen dutulang assistant district primary education officer Noyan Pathok ta hang long chitong dun lo lapen retired tang subdivision primary education officer Samsing tong bisi terminal ke OSD education department latan chitong dun lo lapen ji itu dak nilib up block officer Siddhartha Terons tami nang chitong dun lo ke hang Bangso teachers meet mate Thanbang chongmai along aluhia manpen Assam legislative along deputy speaker Dr. Numal Momin KE Selong education in church EM Richard Togbi District Primary Education Officer West Karbi Anglong Ram Singh Terang Nayan Pathok Katharsoning Tipen Chenglok Crazy Education Block along Asai Phu Kehoi Piatum Anparta Ongdung Lo Thanbang Piatum Chetong Dungsi Mesen Pen Primary Teachers Meet Ajay Mek Pachun Pon Itum Karbi Anglong Primary Teacher Association pen one day seminar ki bipon lo itum akai Dr. Tuliram rong hang fasi chief guest ka hang pondu bon sami alang li di fulong kapre ka awar sai dokok mane hadak di fulong 6 schedule workshop di bom di fuele rong la chitong dum kana jok sipini da bang du ni da so News Report KTV News